zabo ngwatanise abatayi banje rero kuchikwiza cyaza Mutoma cyashumwe mu magomborera ateje cooperation yo turkwenda. Reverend Kennedy Mwikirize ashoborera abataka ko amayizaga gatwire ngabateganisa kano gatunga oshashara yakasente kenji atukutura chacha ukuza kubone domore yamizi mutagikwete na kwendere cyashinje 10 nagiya soka itwantwambura bena ati twikiriza ngo abisubwanije mwatera hakataku tugutemere toki cyari impakire your project manager kurwo mu company ya Nexus Green Limited ashoborera mhande ibarkwija kurabamu kwiti abantu amayizaga nawo project ine phase zina nitubanza twatimba tumamizi ije ba phase 1 to designinga tumanyamizi nagazo hana gakomowo ejo ni phase 2 tutandika the actual construction ejo buryo mwana narangu twatanga kora ki kombeka twamara kombeka phase ndijo neyo kutraining omuntu kuzakoresa agamizi. Karyeja Benonor chairman LC5 Mutoma agambira abataka ngo amizgo nagakora bo mbisheke nigabagatar gabusha notekwa kushashura yakasente kace. Yes ngeisha konka parliament ikapoliteka amizgo nagakora ba umusheke chokweta pai tigabusha notekwa kushashura makasende kace munonga ako kugalinda kandi bakagumizamu bakahereza nabati. Honorable Kahonda Donozio asime Bishop wa Western Kore Diocese Bishop John Twino Mujuni ahabu kwikiriza kabihereza amataka menji munonga ahibayombekere n'ishomero rya Mayanga Seed Secondary School hamwe na hibateire project eji muri mutwebarize kandi izi programs kuba ziza umwana munonga zikora biro mu kanisa mujyakukira muravuka kujijwanga mugishoborera abantu barakakugitegereza muri mutwebarize abo kuba amataka gapfire tukiteka amashuri yo gusomesa abantu ibindi munonga nterure na Mayange. Kahonda Donozi agarikire yasima ba company ya Nexus Green Limited ahabo gukora kurunje mirimo yabo kandi yagira ngo tayini hiba bateganise ubabeire bakora mwabura sofa project sezirine nurukaga chenana na musango umuyanga and we are adding them more in the next 3 months muzakubongere zindi izibaragarike nazo bakagita hageze kongati bakatereze mutwenga government. Mary Saint or Deputy RDC Mutoma ashabira abanyamayanga kurebuza munonga project sezi ahakuba kubarabe batafireyo emugisha nkeji baba batakigitunga kandi ni matero muranga mubaze kuraba mwaja muta mwareza projects zanyeze kandi mwazakira taruka bayasamuzi umutera report twina masimu ngibona masimu ngani bisinga mututere simu ngameza nanga ariyo nakorata nayiba sibiti nakoreche nina chichi cyari impakire wa Nexus Green Limited ashoborera abataka ngo tubakwija kurihirwa government ahabo kuba project eji ne yabusha nza kwenda ngo mbashoborereho aha project eji twine mu aspect yo kukita njiro kukita niyo compensation government ya Uganda ukurwa mu the office of our president akaba nagaruza abantu ukuringo kusima haza okuyabire naha yo kusima ko yagira ati nyoni nza kwe hayo ndonde sente ezo kubakorere bintu konka mu mpahinda abikorere Gasha Olivia nasasira abwa Sky Television agenshonga omuri Mutoma.